Arĩ thikũ ya kana ya icera rĩake mwena wa gicuwa-ini Munini wa President William Ruto manyitanĩire na atongoria kuma gĩcigo-inĩ kĩu mauma mĩhang'o-inĩ ya kũheana taito kũrĩ aikari a majaoni gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kisauni. Gũkũ nĩkuo Munini wa President atuire gũkĩrĩra aruna ake ngwataniro-inĩ ya NASA akiuga ona gũtuĩka nĩ magĩte na uiguwano wa kĩũteti matikũmareka maunjuga Jubilee na ũteti ũtarĩ na mwerekera. We are committed to the unity of Kenya. We are committed to leaders working together. What we will not entertain and what we do not want and what is not going to happen is for you to export confusion and propaganda and conmanship into our government or our party. That one we will not allow you. Ruto agithie na mbere kuga ni mamũigatire kiama-inĩ kia ODM na ũguo ndangĩtĩkĩra mamũkore Jubilee mahambĩrĩrie kũmũikia ciara maitho akirĩte. Sasa wale nataka niwaambie hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani. Mĩario yake ikinyitwo mbaru nĩ ateti kĩheri kuma gũkũ gĩcuwa-inĩ arĩa marauga nĩ manogete nĩ ũteti ũtarĩ na kĩguni na ũguo marenda onao gũikara harĩa keki iragayanĩrwo. Leo mtapata title, si ndio? Mumekaa yatima sana kwa miaka mingi. Na sisi sasa tunataka siasa ya vitendo. Sisi tushapanda na twaitwa hatushuki. Na hatukupanda peke yetu, sisi si wachoyo kwamba madaraja yatajengwa wengine waatwe. Tunaipanda hii meli na watu wetu nyinyi. Lazima ile serikali inayoundwa sisi sote tuwe ndani. Huo ndio mwelekeo. Tunakubaliana kwa hilo swala? Ama tunataka bado kila wakati sisi ni watu wa kupigiwa ngoma na kucheza? Muna mala maendeleo, muna mala story. Nyinyi kama mnataka story na vetendawili, mnajua ni mahali gani pa kwenda. Sinamna makiria mao makiranira gukarugama na Ruto mwaka-inĩ wa 2022. Mwaka wa 2022 tusiwe tunagonga hodi kwa kualikwa ndani ya serikali. Serikali tuiunde pamoja ndio tuweze kuhakikisha na sisi tunatoa mchango wetu, na mchango wetu mkubwa ni kuwa na msimamo. Siasa ni maslahi na maslahi yako katika jukwaa hili hapa leo. Kwa hivyo tuungane mikono mwaka 2022 tuhakikishe kwamba tunatembea na naibu wa rais. Amwe ya ateti aya arĩa nĩ a kiama kia ODM mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria kũnyita Jubilee mbaru ona thengia wa kwandĩkĩrwo marũa makirutirwo mukana wa gũtacũkĩrio makinya kiama-inĩ nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩratuĩka nĩ kwagĩra Raila Odinga gĩtĩo ta mũtongoria wa ODM. Handũ-inĩ ha Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.